Ang pupila o video nungu marking jolika. Alas perke Simon Khan video no paiteng jorna jenera busai. Social media khulokino kaisa viral video nugu. Kaisa Teliamura wo accident Wngmani. Chini Triprasa sweet gari salo goinai auto passenger gari wo soka goinai rika. Suzuki sweet driver hangke chini Triprasa no fia bo swag nungjak. Swag nungjang bo auto rickshaw soka goi rika. Auto passenger bo sojon tongo sojon no deraka. Baksen ba yakung baikha. But aro auto chini Triprasa bokajak tongo. O sweet driver no hangke bo Chuwak Kephek bini saya ni bono Bwjakha. Baksen chini Triprasa ro hangke a video wo Belaino sajaglia tangi asa hakya chini Triprasa no ka doli Bwjakha na nnyai. Tangi Bwjakba bini sayani bagni bono Bwjago. Bole obar sarake Chuwak Kephek ke ngi se mal khungsal gongke ba bujang nta wansang thing Triprasa thang ar jaga wo bujang nanyo karon ke bini saya blei je saya khane bono to bujang nanyo hapana aro belai khana bono ka doli Bwjakha ro kaisala chal Bini private part rogo bumani. Bob accident nganya derai tongmani bono bo hospital tlangan nango. Tei baksa khangner bo khagi tongo. Sweet driver ni sayani bagai passenger rok deraka derawina jibi hospital sogui baika. Chuwak no over sarake nunginyai gari rok chalok maya hangkangke tabta nungdi tabta chalokdi ujono nungdi hayake buibu deranai nijibu deranai omona ang paithago sana musugo Chuwak rok nungphano ujono tongdi over sarake tangdi nijini shape ni bagi one sokdi buini shape ni bagi bo one sokdi jodino over sarake nungkhangke nung drive ta khadi